Bangsat. Ini kita akan pergi ke Sragen untuk kirim barang C ya, wis muat maju L300. Kita akan meluncur ke Sragen tapi Jumatan sih. Kertas hari ini kita sudah sampai perjalanan mangkate kokono jam 9 kan kene jam 3 ngasar tanggene keri bongkar kok di kene iki geretak jan gue ngedon bareng. Let's go. Ini plantel pro iki. Oke, barang wis mudeng kabeh. Mana barang ditiraken naik. Kanggo sing kono. Jan jos kabeh. Ana pondokane. Kono pondokan pesantren apa ya? Alawi gini. Dan konten loro iki. Susah sih. Caca apa? Kanca-kanca lagi nerusno gawe raket kuda-kudane. Ini kita di Sragen bareng ngirim barang kalau kurangan di di pokoknya diunggah rono dah. Habis esok lagi dirakit.